Nagabenta ki kubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai pi baro ginigilong ki kubor bamta kasni. Menta kasni ka Kinhon State Disaster Relief Force SDRF kalayo bantam ya baro South Likimet jengki briu ke basyaban ha ka kendo ka batua ha ka sinong nong priang East Khasi Hills ne ka janmin. Karkum ka jing pentip katnat disaster management ka Kinhon SDRF kalayo tam syaya ka wekamen ne ka step ban menta ka janmin kalalap yang saya artli kimen. Layo thu ba menta ka janmit pan layo biang bantam saya uba kin mausing ai bah nyop house nem bar ka kong benti riatam bah nrup house nem karta. Henen ka sngi ka Kinhon kalayo tam ningkong ya kamet uba phisa nongrum bala nyop san snem karta bad henne ka step yu usamla lumlang riatam bakhat rus nem karta. Deputy Commissioner ke East Khasi Hills SC Sadhu la penbenai ke jingiarap song pisa bamar saulak tingkal syeki bahaiing jong kine ki lanot. Katalong khobor na ki pulit ke thu bakabor penyat ke Sora Civil Subdivision but East Khasi Hills District kilaha ban shim ya karai banumle postmortem namar ka jingjngai ka lenti yat bat bakan shimpor bat jinjar ban penkiu bat ban penhiar ya kitiki men on dala dep ka postmortem namar ka jingdon hadu henyo hajar laispa teli ki mau kendon.